Mizo ZIrlai Pol MZP in Mizo ZIrlai harsate an zirna konga chomdol na tura an buat sai Students Aid Fund SAF Tunizan Khan Chief Minister Pulal do man tlangzarh SAF tlangzarh in Khom Woodland Hills zone omanaya Chief Minister Pudu chuan thu soin MZP in ZIrlai no pang abi kin thing tlang le hmun kil khorzo kami tanpui ngai te tanpui na tur SFF SAF an buat sai cholom amati thu te amamo tu te hne na thlen nge theinan in kai hruaina fel tak siam ani le pek chu ani tur chulom amati thu te asoi chuaka voina harsataka le khazirmek zongzong te hne na chel taka bai fat turin cha re theina le harsat na te chu mi hring cherriam tu mipuite le man tlak na tura min din chuak tu ani thu te tunma Mizo pa hlotling tak central service local tlang tu te kha nuam sataka le khazir anwang hle a in hlo chopin ra theina le shomna tam tak paltlangin an beya an chelin an tumaru hle thrin ti in ZIrlai no pangte chu taksa le rilru chel turin a fuibok MZP President Dr. Silramro ta chuan Students Aid Fund an kalpui dan tur soin SAF chu amamo apiang tanaban phak ani tur thu te sum lo lu thi MZP tan lovin amamo te tan sem chu zelani dona he fan hi chni in grant a thlona chomdol na pek le interest free loan apung omlawa apui sapuk tura ruwa man ni in SAF Management Committee ten atul le chuan ti angin dilna lo lu ta thlifi min an ngai tu thrin don ti te SAF guidelines a Mizo ZIrlai te huap zo tur ne ma se thingtlang lam ZIrlai pian phung harsat na nei te an thlur bik deuh thu te asoi bok SAF tlangzarh na in khom hi MZP Vice President pusang mingthangna kai hruaya Minister of State Pubil Chanjawan thu asoi ba ka fundraise ngal ni in poisa fai cheng noi ni sing khat sa nga le zani samthum panga mu nga lani